Postoji vrsta bora, čija sjećanja sežu do perioda od prije posljednjeg ledenog doba. Od tada, ovaj bor se sklonio u najsurovije dijelove naših krečničkih planina, u kojima je život šuma još uvijek moguć, pa tamo i danas živi. Zove se munika. Ona gradi šume koje rastu iz kamena, na liticama i velikim stjenovitim terasama, gdje druge drvenaste vrste ne bi mogle da opstanu. U tim predjelima munika svojim korijenjem, koje se prožima sa kamenom, čuva zemlju i ono malo vode koja ne nestane u krečničkim pukotinama i gradi šume koje su dom brojnim vrstama biljaka, životinja i gljiva. Jer šuma nije skup drvenastih pojedinaca, već istovremeno i dom i predivna kompleksna mreža života. Munikina kora je izrezbarena tako da podsjeća na pancir, a u starosti postaje srebrna, pa liči na viteza. Tik ispod kore, a iznad drvenaste mase stabla, postoji živi sloj koji omogućava drvetu da raste, pa nakon svake preživljene godine za sobom ostavlja po jedan prsten, u kojem su zapisani uslovi života tokom tih 12 mjeseci. Munike mogu da dostignu duboku starost. Najstarija poznata munika živi u Italiji i uskoro slavi svoj 1231. rođendan. U njenom stablu možemo da izbrojimo 1231 prsten. Ova munika rođena je u doba Rimskog carstva. Sjeća se velike kolonizacije Vikinga, a njene prve godine svjedoče karolinškoj renesansi. Munika je subendem centralnog i zapadnog Balkana i južnog dijela Apeninskog poluostrva. To znači da živi samo tu i nigdje drugdje u svijetu. U Crnoj Gori se nalaze neke od njenih najvećih i najljepših populacija. Munikino drugo ime je i munjika, ona koja živi blizu gromova. Njena mirišljava smola tako je lako zapaljiva da se jednom pokrenut požar u njenim šumama teško prekida, dok ne izgori sve što dodirne. Rijetko kada veliki požari nastanu samo udarom groma, ali je zato čovjek u Crnoj Gori uspio da izazove vatru koja je gorala od Danilovgrada do Nikšića, izbrisala 80% najveće šume munike, čiji se ostaci i danas nalaze na planini Prekornici. Velike vatre gorele su i šumama munike u Kučima, na Orijenu i drugim našim planinama. Munikino tkivo takvo je da njeno stablo stoji uspravno desetinama godina nakon smrti, a vremenom postaje srebrno, skoro potpuno bijelo i glatko. Pa u ovim predjelima svjedočimo pravim spomenicima razaranja, jednog od najvrijednijih naših šumskih staništa, ali i čudesnom procesu njenog obnavljanja, jer je munika jedna od najupornijih drvenastih vrsta. Međutim, neke šume munike neće moći da se obnove. Dok korijen mladih stabala poraste, zemljište će erodirati sa već pustih stijena, pa stabla neće imati za šta da se uhvate. U Italiji jeste pronađena najstarija munika, ali ko kaže da baš na našem Zeletinu, među džinovskim stablima, ne raste neka još starija, koja pamti sve ono što nas kroz vrijeme povezuje sa periodom nastajanja Duklje u 7. vijeku. Ako već niste shvatili, munika je čudesna, ali nemojte pogrešno da shvatite. O svakoj vrsti na planeti mogli bismo da ispričamo jednako posebnu i čudesnu priču, jer im je svima zajednička životna energija koja na najkreativniji i najkompleksniji način vaja biosferu, organski omotač planete Zemlje. Čovjek je jedan mali dio ove priče. U posljednjih 200 godina čovječanstvo se ponaša kao da je odvojeno od prirode, pa sa njom gradi vrstu simbioze najpribližniju parazitizmu. Uzima od svog domaćina sve što može, misleći samo na sebe, potpuno nesvjestan da tako šega granu na kojoj sjedi, jer kada ubije domaćina, i parazit ugiba ukoliko ne pronađe novoga. Ipak postoji jedan mnogo ljepši, uzajamno podržavajući oblik simbioze, kao onaj koji alga i gljiva grade kada formiraju lišaj, u kom na granici između čovjeka i prirode ne bismo mogli jasno da pokažemo prstom, u kom priroda razvoj čovjeka podržava svim svojim blagodetima, a za uzvrat čovjeku traži samo da je čuva. Munika je simbol našeg ophođenja prema najposebnijim djelićima prirode. Želiš li možda da okrenemo novi list? Da počnemo da je čuvamo od požara i da dozvolimo njenim stablima koja sada rastu
da pričaju priče o nama, našim potomcima, koji će naseljavati neku drugačiju zemlju 1000 godina od sada.